Okurugiraro OC Rubindi Police Station ASP Agume Andrew abashuma babiza kwatwasha ikomeze kireri izoba bwanyuma yo muturo mwe kurra abantu barukufunyente obwe barukuzara byaheru yenju yo munguto nuko futerera polisi ya Rubindi etiyo niko kubarindira amahanda ekabakwata kari tugambira ko yibere ko mwibere ntejo entezi muzibire mutatugambira entezi tuzikwatire shaha ikomeze kiro twazkwatira ahagati ya Ntungamo na Rwemamba. Ntungamo cyaro itari Ntungamo district. Twazkwata n'abasheja babombi Aisoni na Kenneth. Twabaturiye twarga kuzikwata ubwo mukuru barkweta Masavu yarete barhe zombi. Iginebira na kimwe iginebira na 20 nizigamba ngwente nizerga kigororwa muhigi Rubindi Kashari. Aba bakwasirwe n'entibiri zangabo zenkungu kandi zirukamwa kandi ziba kugira ngo bazibire censha mu mufamu yo mutura ngo kandi babire ne bazitwara abahanga hamwe na Nyacana omuri Buhweju district. Ubanze kariye muri cyo muzandi boko muzandi wa taxi na mweto ukanu girete motoka yabanze muri terenyama ekeri musizano bamwita Richard nakora rushe yemwe na ta miliyoni mune cyo buri muntu nuko nabe na kurentezo ureke ubisho kamukamuka no terungo atanye kugendo kanta mukingurante kurenteno mwena bire yakushashwira akadeka mune cwega abataka twirese n'umuntu nyingi aba bakwatwa nebyoma byo kushara singenge nebaro hazo kwijura renteze bicupuri kandi zibaru kugira ngo bine chairman LC1 barukorengana nawe bakamuhereza sirinje mitware 5 akabahe baruha ezuru kubikiriza kutambuza ente zabo hona yibaru kwenda ngiro chairman yankora ebarha nyuti nyine stamp chairman mamweto komwiro Nathan abakwatwa bamanyonka Oshabe Aison w'emyaka 29 nzarwa ya Kagonji Mutati na Ambrose w'emyaka 29 nzarwa ya Rwa Muhiji orukumanyonka Mashaju byakweyamba Leonard ow'emyaka 53 nzarwa ya Rwa Muhiji Rubindi hamwe na Nwamanya Kenneth ow'emyaka 30 enzarwa ya Bucuro Kashari. Ubwo mushije okoreba ubwo nanubu buzimazuma binaka kwate na n'umuntu uricyenshama urukubahereze ntezo akubata bakubasa kuruga kuriye hiba kubera bakijo muri cyenshama bakiya mwente hatina kuzibahereza bugire kusheshanya amazi unarenga amazi yo kwimukira hejuru mukasheshe umurisa yantera atenti y'urutuzurmu namujyanta bundo bw'ekora yagwa hinahisi twategereza ente zabura kutibeteri yaho twaza polisi kurupotinga batujyangura ibindi hari ente zenshu akanako kushara umuha ente zawe nkomugwa yakoma ku umuntu kanywana ubwo musiyo ningira ngo nabukozesa in case hagira ko wamwatakinga yaba nayenda kukwitsa mwena de nabwanyuma bakama bente bikirizwa kutwara ente zabo kandi abaru kuteka tuyekwaho bakumirwa polisi Rubindi ahabwa TV West ndi Evans Taremwa Kashari Mbarara.